Ecweka cyo kubanza kiwire hatino tebere mutahiwe rero mu cyeka cya kabiri cyaketebere gori ibiri kwerwa habazana bari mu Fred Tumusime hamwe na Dennis Kitambi ekiresera amashemererwa abakizi ba cyako muri cyegego cyaka hateshera rurengo rw'akamarizo kandi neza kuzana no musinguza hagati yo rasinga hari kibari hamwe na bunyangabo kandi ogunugo mu rwo kubanza gwa cyaka kwika akamarizo kisagunu kusobora abantu barahano abantu bona abari hano Tooro babeta abantu bato kwangopira kunu tayira amani na nibya ko cyabena tugambe tukanka mukora Kyaka county umuchegegwa district actually tutwalire kimuka chegegwa district yona tusingira akapira kensi yona abo kwa kwira kibaho tukatera kamupira kwa masaza muchegegwa district hato gutwatera season 2022 yebyafwayo kandi tusaniro mu Kyaka Central remember empakeze tabirwa amashaza mwendagare mu Kyaka Mwenge North Mwenge South Burasya Fort Poto Kibale Kitagwenda Bunyangabo hamwe na Ntoroko umakura gandi timu y'abashija ba Aiko deyo mupira gwe bigere esingire myeto ya Mirambiro na Kashojwa ahagora ishatari yemwe omuzano gwo mukaguguzanirwa cyayi cya Mirambiro mu rushasha aba bagize none ndijo mizano nyamwingere mu muzano gwo kubako gw'abakazi okwirikiro mu gutiya n'indijo aha kujaguze kiro cyensi yone cye byemizano ahabwo kutungura obusinge hamwe n'entunguka y'abantu kandi icon esingire Mirambo hamwe na Kashojwa omugwo kubaka hagora binemwa harina n'ubwo kunagureba ompira gwazanoje ya friendly munzi ka officer wa project twashemera mnongo kubera mu rukoko elizo abantu jaguza ekiro cyensi yona echompira kweso mpira okureta entunguka na no kurinda obusinge ngo kureba go mpira ujyaga tiyemeto ya Mirambiro rihina na Kibale kandi twisamuzana kugegisa ko bafasa kwerinda aha bwa TV West ndi Martin Byamukama na Philip Murangira.